isyan unay ni pokot. Malutok peso manina malutok patukahan kinilas sinaruhan ka di baga sa templo. Las separuhata di pasu-pasu Tuhan taman kita sa luhina. Dia matutupang horasok. Dia papanggawian tuhita sa luhina ng mga marami. Para niya punta na niya siguro ng si Hota. Bawa ko na anong di wilaya kabartari khusus na anong di pokot. At ang naway tamang pagkakotsi. Kami na nagsumpang na dalo pagtarias na malon. Kanya manulog na tinarunong mo na rin. Hirok na tuwa-tuwa, tunahoy na inatiyo binaik tu parsuhatan. Baik dapat menggodak si tiyo-tiyo, laos pada rumah tugod na masalah. Ayo foto bersama katanya, foto bersama. Bisa foto bersama? Pengurus? Enggak? Boleh, foto bersama. Foto bersama dulu.